Yes, bakunzi ba Kigali News rero kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza gukirwa mu byo mukora byose. Birumvikana n'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turi ku itariki zigera by'umwihariko kuri 19 z'ukwa mbere 2026. Birumvikana rero ni amakuru tugiye kuba twinjiramo tubatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano mu bice by'umujyi wa Uvira yakomeje kugenda ifata indi ntera, ariko kandi ni nako icyitwa urugamba rukaze nyamuneka rukomeje kugenda ruhinda isura mu buryo bukomeye cyane. Ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo tukagenda tuba updatinga, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye rero tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko byifashe. Muraza kunyemerera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka mu minembwe, tuba updatinge tubabwire uko byifashe. Turaza gusimbukira mu bice byahariya muri teritwari by'umwihariko ya Walikale, turebere hamwe zimwe mu nkuru zikomeye zikomeje kugenda zivugwa, turaza kuba tuzikomozaho. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri teritwari ya Masisi, turebere hamwe amwe mu makuru akomeye akomeje kugenda avugwa. Hari byinshi bikomeye bikomeje kugenda bivugwa birebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi by'umwihariko turaza kuba turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru akomeje kugenda aturuka mu gice cyahariya rwose muri teritwari by'umwihariko ya Rucuru. Teritwari ya Rucuru rero naho hari amakuru menshi turaza gukomozaho tukarebera hamwe uko byifashe ndetse n'uburyo situwasiyo ihagaze muri teritwari ya Rucuru. Hari amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi ku mirwano ikaze cyane by'umwihariko yatangiye mu masaha by'umwihariko y'ijoro. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande kuhagaragara ngira ngo ni na zimwe mu nkuru zikomeye zinagezeho, ndavuga nti abazalendo baratinyuka. Ubundi hano kuri Maire de la Ville ku biro bikuru by'umujyi wa Uvira babwiwe n'iki yuko nta n'igisirikare cyangwa se umupolisi wa 23 umwe mu baba bahasigaye by'umwihariko kugira ngo anacunge uko situwasiyo ihagaze. Mu kanya gato gashize hari ibikoresho abazalendo bamaze kwasahura ndetse n'abaturage. Ibi bikaba bigaragaza yuko rero umujyi wa Uvira nyamuneka abazalendo bo bamaze kwinjiramo mu buryo budasubirwaho, abarundi bamaze kwinjiramo, FDLR zamaze kugeramo ndetse n'igisirikare cya FARDC muri rusange. Ariko ikintu kirimo kirarangwa muri uno mujyi wa Uvira n'abagabo kuba bawugeramo. Murabizi ko ari abaturage benshi bahunze kugeza amagingo ya batari no mu mazu yabo, bamaze guhunga, byaba abahungiye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abahungiye mu bice bigiye bitandukanye. Nyemera nkubwire yuko ubu tuvugana mu bice by'umujyi wa Uvira nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura. Impamvu nkubwira nti ibintu byamaze guhindura isura mu mujyi wa Uvira nuko by'umwihariko bamwe mu bahunze bageze gutya amaguru bakayabangira ingata nyamuneka aribo bari kugaruka bagasahura, ariko batari abasivile b'abasoda ahubwo bo mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Abo rero barimo baraza by'umwihariko bagakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo ubusahuzi ndetse bakanica bikomeye cyane, kuko amasasu ari kugenda yumvikana mu bice by'umujyi wa Uvira. Ni ay'aba bagabo by'umwihariko bari kugenda barasa abazalendo. Ni ukuvuga ngo rero mu kanya gato bari bamaze gusahura kuri Maire de la Ville, ariko kandi imirongo myinshi y'abasirikare b'abarundi ari nako mbabwira yuko n'ubundi gikomeje guturuka ku mupaka w'Akatumba yinjira hano za Kavimvira. Bamaze kuba benshi mu mujyi, gusa murabizi yuko no ku cyambu cya Kalundu barimo bamaze kuba basahura ibikoresho bitari bikeya ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye nka Songo za Kalamabenge mu bice inyuma iyo gato by'ibyaro mu kuntu. Ni ukuvuga ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi rero mu mujyi wa Uvira byamaze kwiyongera kugeza aya masaha turi no guhamagara ndetse tukanabaza na zimwe muri drone zacu zamaze kuba rwose zishinga amatako zikandagira mu mujyi wa Uvira, bakatubwira yuko nta n'umusirikare n'umwe w'umuryango mpuzamahanga byaba MONUSCO ndetse n'indi miryango mpuzamahanga wari wagera mu mujyi wa Uvira kugira ngo umutekano uze kuba uboneka. Ibyo rero ni zimwe mu nkuru zikomeye navuga kugeza amagingo aya zikomeje kugenda zigaragara ndetse zishobora no kuza guteza ibibazo bikomeye cyane. Nyamuneka ibintu ntabwo biba byoroshye. Nyemera nkubwire yuko rero ubu tuvugana isaha ku isaha umujyi wa Uvira amakuru mfite atariho ivumbi ushobora kuza kwisanga ahubwo wongeye wasubiye mu maboko ya 23. Impamvu nkubwira ni umujyi wa Uvira ushobora kuza kwisanga
wasubiye mu maboko yo mu makumyabiri na gatatu. Ni ukuvuga ngo umujyi wa Uvira nubwo ari umujyi wamaze kuvamo ingabo za makumyabiri na gatatu, ariko ni zimwe mu ngabo zitari bwihangane akarengane karimo karakorwa, zimwe mu ngabo zitari bwihanganira akarengane karimo karakorwa nyamuneka n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo. Ni kamwe mu karengane rwose batari bwihangane. Ibi rero reka tunabiveho kuko sindi bunabitindeho, gusa umujyi wa Uvira isaha ku isaha dushobora kuza kubona ugarutsemo makumyabiri na gatatu, nyemera gato tugaruke mu minembwe. Drone y'ubutasi imaze kuraswa nta minota irenga 45 yari yacaho, abwiye ati inkuru zikomakomeye hano rwose muzibona mu b'imbere. Drone y'ubutasi imaze kuraswa, ni drone y'ubutasi rwose mu kanya gato imaze kuraswa n'igisirikare cya makumyabiri na gatatu ahitwa za Nyamara, mu rugamba rukaze cyane rero rwabyukiye mu masaha ya mu gitondo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka kuza kwigaruza bimwe mu bice bigiye bitandukanye, ariko biza kurangira bitacyoroheye, dore yuko rwose igisirikare cya makumyabiri na gatatu kibashije kuba by'umwihariko cyagira gutya kikaba kirasa na drone by'umwihariko z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Pakidesi ni drone imwe y'ubutasi, mutaza kugira ngo ni drone y'intambara irasa, ntabwo ariyo irasa ahubwo ni y'ubutasi, by'umwihariko harimo ikoreshwa mu misozi miremire y'iminembwe kugira ngo isaha ku isaha dushobora kuza kubona drone z'ubutasi zirasa n'ubundi zatatse, kuko n'ubundi hakunze kubanza izi z'ubutasi zikabanza zigafatisha icyitwa idonido cyangwa se amakuru. Yes, birumvikana ntabwo ibintu ndi buno bitindeho rero kuba drone y'ubutasi irashwe, ndetse kandi makumyabiri na gatatu ikaba iri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ize kuba iri controle n'ibi bice. Ahubwo nyimira nkubwire yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyongeye gushinzwa gukomeza guha umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi mitwe hitwaje intwaro by'umwihariko n'ubufasha bukomeye cyane burimo amasaso. Bivugwa yuko rwose rero toni zitari nkeya by'umwihariko zirenga 5 zamaze kugera mu bice byo muri teritwari ya Rubero ahitwa kwa General Guido ndetse n'uwitwa Janvier Kalayire. Amakuru aturuka rero mu masoko atandukanye yizewe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aragaragaza yuko ku itariki ya 14 z'ukwa mbere 2026 intwaro, amasasu n'amafaranga byashyikirijwe abayobozi bakuru ba FDLR, CMC Domi ndetse na Nyatura. Ni igikorwa cyabereye mu kigo cya gisirikare giherereye Ipinga muri teritwari ya Walikale kwa General Guido Shimilayi. Rishyikirizwa rero ryanitabiriwe n'abafisiye bakuru by'umwihariko ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo Koloneli Mukoko ushinzwe ibikorwa bya gisirikare by'akarere ka 34 34 Region Militaire, ndetse na Koloneli Salomoni Tokolonga uyobora regima y'ibihumbi 3,402, akaba n'umuyobozi w'agateganyo w'ingabo zikorera muri Pinga, ndetse na Koloneli Sipiriye Semuvumbi umuhuzabikorwa w'imitwe ya Wazalendo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo ubuyobozi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero bwagiye buvuga ku bufatanye n'imitwe irimo FDLR bukorwa n'abasirikare ku giti cyabo, ku gikorwa cyabereye Ipinga cyateguwe kandi gishyirwa mu bikorwa by'umwihariko ku mugaragaro, binagaragaza ko rero ngo guhindura by'umwihariko ibice bya Zapinga kugira ngo igisirikare cya 23 kize kuba cyafite imbaraga, ari uko n'ubundi ibikorwa nako igisirikare cya FARDC Polito, ariko ibikorwa n'ubundi byarushaho kugenda bifata indi ntera nyamuneka. Amakuru rero akomeje kwemeza ko tariki ya 13 z'ukwa mbere 2026 Ipinga hoherezwa abacancuro barenga 50 baturutse mu mutwe wa Black Water hagamijwe gufasha FARDC n'imitwe ishamikiye kuri FARDC mu kugaba ibitero muri 23 mu bice byo muri teritwari ya Masisi ndetse no muri teritwari ya Walikale. Ngira ngo murabizi yuko iki gice cya Apinga ari igice uramutse urimo byagufasha kwinjira muri teritwari ya Walikale uce ahitwa za Mweso, ariko ubwo bamaze kwambara 23 n'ubundi ibice birimo hano za Kibati ahitwa za Hembe, bamaze kwambara ahitwa za Burayi ndetse na za Peti, urimo ugaruka Kalembi Kashuga by'umwihariko winjira muri Mweso muri teritwari ya Masisi, kandi n'agace gashimikiyeho teritwari nyamuneka zigera kuri 3 teritwari 3 rwose nyamuneka zishamikiyeho. Ndabona amakuru ari menshi cyane akomeje kugenda
tugeraho arebana n'umutekano, politike na diporomasi. Mu nyemerere by'umwihariko twirukanse cyane duhita dukomoza no ku zindi nkuru zikomeye, ndi kuzibona nyamuneka di, hari inkuru mu kanya igezeho, ariko mu kanya kari imbere, ariko amakuru noneho uko ari menshi amakuru ni menshi kuri ino nshuro kabisa, ndabona amakuru ari menshi cyane akomeje kugenda atugeraho, ahubwo ntabwo ndi butinde, nyemera duhite twinjira muri ino nkuru nayo ikomeye cyane. Ni inkuru irimo ituruka ariko iminembwe di, ntabwo ndi bwongere ahubwo kuba navugaho byinshi, ahubwo munyemerere by'umwihariko mpite ngaruka kuri ino nkuru ikomeye cyane y'uyu mujenerali Kinshasa, nubwo mu masaha ari imbere turi bukomeze kugenda tuyikomozaho. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umusirikare mukuru wa FARDC General Bolingo Mutani wungirije General Chibangu uyobora akarere ka 21 ka gisirikare gafite icyicaro muri Kasai Oriental, yafatiwe i Kinshasa akekwaho ubufatanya cyane n'ubugambanyi hashingiye ku bwenegihugu budashidikanywaho. Nk'uko igitangazamakuru Mbujiji Mafike cyatangaje aya makuru kibitangaza, ngo ifatwa ry'uyu musirikare ryaje mu rwego rw'iperereza rikomeje, bivugwa ko rigamije gusukura igisirikare, kumenya abacengezi bacengeye mu nzego z'ingabo z'igihugu, abayobozi bakekwa ko by'umwihariko kuba bahirika ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nyamuneka mwibuke ko abanyamulenge ibintu bari kubizira bimwe bikomeye cyane, abantu b'abanyamulenge kabisa, ibintu bari kubizira bimwe bikomeye cyane, barimo barafatwa mu buryo udasobanutse, nabo ugasanga bagendeye muri iyo bintu. Nyuma yitabwa muri yombi rero ry'uyu musirikare, yafungiwe muri CNC, ubu tuvugana niho ari ikigo cya gisirikare cyihariye cy'inzobere kibanda ahanini muri dosiye zikomeye zifitanye isano n'umutekano n'ubutasi. Kuri ubu rero afungiye mu gihe hategerejwe ko yimurirwa muri gereza ya gisirikare ya Ndoro hakajya kuburanishwa. Iri fatwa rero rije mu bihe bitoroshye muri Kasai Oriental, aho ibibazo by'umutekano na politike bikomeje kuba byinshi. Umwanya wa Bolingo rero Matani nk'umuyobozi wungirije umuhuzabikorwa w'akarere ka gisirikare riratera kwibaza bikomeye ku bibazo bijyanye n'imikoranire ya FARDC ndetse n'uburyo bakoresha by'umwihariko ingabo zabo. Kugeza ubu rero inzego za gisirikare ndetse n'ubutabera ntacyo biratangaza kuri aya makuru, ariko twebwe tuba twamaze kuba tuyakandagira tukamenya uko bihagaze, ndetse murabizi yuko turi intyoza mu gushishoza cyangwa se mu kumenya inkuru nk'izi, duhita tuzimenya mubi imbere. Nyemera nkubwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje gukara, by'umwihariko no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Hari amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nk'ubu tuvugana munyemere babwire yuko nyamuneka mu bice by'ano muri teritwari ya Walikale, imyiteguro ku ruhande rwa 23, ripoti ya risasi n'amagiro ngeze iremeza ko yamaze kuba ifata indi ntera. Gusa si n'ibyo gusa, ibintu bimeze nabi kuko na FARDC mu myiteguro idasanzwe. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru rero, abashinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bataye muri yombi witwa Minaku, ni visi perezida rero w'ishyaka rya Joseph Kabila PPRD, ryahoze ari ishyaka ry'uwitwa Joseph Kabila. Moralizi ni igikorwa rero cyabereye mu rugo rwe bwite i Kinshasa, nk'uko amakuru yemezwa n'amasoko menshi agera mu itangazamakuru arimo n'abegera abanyapolitike. Impamvu rero nyayo y'ifatwa rye ntabwo iratangazwa ku mugaragaro n'ubuyobozi, ariko bije mu gihe amakimbirane akomeje kwiyongera hagati y'impande zombi. Uyu rero Minaku, umutekano, politike na diplomasi by'umwihariko tuyakere hano by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo ni zimwe mu nkuru zikomeye twari tugiye kwinjiramo zituruka hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko ikoranabuhanga riza kutwangira, ariko nyamuneka ntabwo dushobora n'ubundi kuzuyaza kwinjira muri ano makuru adasanzwe. Ni ukuvuga ngo mu gihugu cy'u Burundi ubu tuvugana, navuga ko kugeza amagingo aya abasirikare benshi bari kongerwa ku mupaka
ngira ngo iyi nkuru nta nubwo twanayivuze mu mfunyamfunyi, abasirikare benshi bari kongerwa ku mupaka by'umwihariko wa Katumba, ukaba ari umupaka uhuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ibi bintu bikozwe nyuma y'uko nta minsi myinshi iciyeho, ibi bintu bikozwe mu gihe igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko kivuga yuko ngo igice cya Uvira cyamaze kwinjirwamo n'abarwanyi, kandi ibyo ari byo byose bashobora no kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi, ndetse igihugu cy'u Burundi nacyo kigahita kivuga kiti uko byagenda kose mu buryo bwo kugira ngo ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bihagarare, ndetse no mu gihe byaba bibaye bigire uburyo bisubizwa inyuma, kadukore iki gikorwa cyo kuba twakohereza ingabo by'umwihariko muri ibi bice. Ibintu rero byamaze kuba bihindura isura, ariko kandi biba ibindi bindi hano, bituma ndetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi byongera gukemanga ndetse no gucungirana imipaka. Ni ukuvuga ngo ku basirikare bari ku mupaka wa Katumba birumvikana bagomba kuza gucunga neza kugira ngo umujyi wa Uvira utaza guturukamo umwanzi ushobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi n'ubundi iki gice cya hano ku mupaka turabizi ko gifitwe n'abarundi ndetse na wazalendo, haza Katumba ndetse na za Kavimvira gifitwe n'abarundi ndetse na wazalendo. N'ubundi rero icyo nababwira cyo ni bimwe mu bintu n'ubundi bisa gusaba by'umwihariko kuba igisirikare cy'u Burundi yenda cyateshuka gato, nibwo umwanzi ashobora kwinjira, ariko n'ubundi bikaba binagoranye kuko umwanzi byaba bahanganye na FARDC, byaba bahanganye n'abarundi, nta kintu bakeneye ku kijyanye n'ingabo by'umwihariko z'u Burundi, ndetse nta n'icyo bakeneye ku butaka bw'u Burundi, ndetse nayo mpamvu binavugwa yuko bigoye no kugira ngo abinjire. Gusa igihugu cy'u Burundi cyo kikavuga kiti duhanganye n'u Rwanda, duhanganye na M23, kandi turabizi ko u Rwanda rufashe M23, birasohoka rero kuba mu gihe n'ubundi uyu mupaka wacu tuwujenjekeye katubaho. Ibyo rero nibyo birimo biragenda bigaragara ndetse binavugwa, nyamuneka byamaze no kuba biteza ikibazo gikomeye cyane ku mirongo imbere ku rugamba. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ni uko kugeza magingo aya, nyamuneka tunagabutse hano by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira, ni uko kugeza magingo aya ahitwa za Karamabenge, ahitwa za Songo ndetse na za Kibindura amaze iminsi hagaragara umutekano muke, ndetse ukaba umutekano kugeza magingo aya ushobora no kuza gutuma nyamuneka igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihura n'ibibazo bikomeye cyane. Umutekano wakomeje kugenda uzamba ku buryo bukomeye cyane, ndetse umutekano urimo urazamba uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere. Ibi nabyo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu mujyi wa Uvira. Rero kugeza magingo aya ntabwo igisirikare cya M23 cyawuvuyemo hose 100%, ariko nta nubwo FARDC na wazalendo nabo bavuyemo. Ni ukuvuga ngo hari ibice n'ubundi uri gusanga bari kugenda basakyanamo. Ibi nabyo bishobora kuza mu bishobora kuza gutera ikibazo by'umwihariko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse umujyi wa Uvira tukagomya kumvamo amasasu menshi cyane, kuko biraza kugorana cyane kuba umujyi wa Uvira ushobora kuza kuba noneho 100% uri gukontororwa bikomeye n'igisirikare n'ubundi cya M23 muri rusange, cyangwa se igisirikare cy'u Burundi gusa na FARDC na wazalendo. Ibi ni bimwe mu bintu by'umwihariko mpamya nashidikanya ko bibuze kugorana. Icyo rero nababwira nuko uko byagenda kose ahantu turi bukomeze kugenda by'umwihariko tuhabona icyo bita umuripuko, cyangwa se urugamba rwo mu rwego rwo hejuru muri rusange. Ibintu byakaze, ariko kandi byamaze kuba biba ibindi bindi. Ikibuga cy'imirwano nababwiye nti abahungu bakomeje kugenda bagicurikira kuri FARDC muri rusange, ndetse isaha ku isaha turaza kubona imirwano ikomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye. Ibi nta nubwo ndi bubigobemo cyane, ahubwo munyemerere ngaruke Minembwe. Murabizi ko twababwiye urugamba rwari ruri kwabera hitwa Mikalati ndetse na za Nyamara. Amakuru dufite rero ubu tuvugana nuko za Mikalati ndetse na za Nyamara igisirikare cya M23 cyangwa se icyo bita amadubu yamaze rwose kuba nyamuneka ahakontorwa 5/5, ndetse isaha ku isaha by'umwihariko ibi bice byose ngo bikaza kuba babifite, kuko ngo barimo barakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo amahoro n'umutekano by'umwihariko bize kuba byakomeza kuboneka mu buryo navuga ko budasanzwe, abaturage bakaguma
kugira umutekano, kuko n'ubundi mu gihe baraza kugomya guhumbya ibi bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose nyamuneka binatangazwa, amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Nyamara rero igisirikare cya 23 cyafatiye intwaro nyinshi cyane zirimo imbunda z'amoko agiye atandukanye. Ibi bigaragaza neza ko naho rwose urugamba rushobora kuza gukomeza gufata indi ntera mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Ibintu rero icyo nababwira cyo birakaze, birakomeye ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Afurika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rucuru naho rero ni ibindi bindi kabisa, kuko amakuru mfite nuko naho icyitwa imirwano nyamuneka ikomeje kugenda ica ibintu, ndetse isaha ku isaha no muri teritwari ya Rucuru rwose ngo hakaba hashobora kuza kuvuka ikibazo cyo kuba FDL n'ubundi, nyuma y'uko bigiye bivugwa ko zigomba kuva mu bice n'ubundi zamaze kwigarurira zikiripotinga. Amakuru mfite nuko naho rwose ibintu bishobora kuza by'umwihariko gukomeza kuba bibi cyane, ndetse ivumbi rikaba ryakomeza gutumuka mu buryo navuga ko budasanzwe, tukaba twakomeza kubona imirwano gusa.